Inggih dadane para pamirsa sekadi atur di tang wau sanekan nudut kayun ris jeroning basa basite dados pembawa acara. Wenten tambahan malih kalih nggih. Kaping siki ri sampune raris para undangan sampun rauh. Aduh reng mangkin pisuguh ring di atas meja tan sampun ya pisuguh senek napi ya toya kadya sapa nika dados selag nika gede MC makin berdua tugas nika inggih hidadane para uleman lanang isti sareng sami sane dahat wangyang titiang sedurung kawitan titiang minakadi parikrama acara sore rahina mangkin durusang rien nyiterase pisuguh toya sane sampun kecupang wisang ring ajeng para undangan sareng sami dados nika sedurung lantur raris tan sampun ya sedia aja panitia nika napi jen ke sekadi atur yang senek minuman akuan napi dados nika inggih idadane para undangan sareng sami sane dahat mustika yang titiang sedurung kawitan titiang minakadi parikrama acara sore rahana mangkin durus nyiterase pisuguh sane sampun kecumawisang ring ajeng para undangan sareng sami dados di kegenang sedurung ngawet di kegenang dados pang sampun ewer ditang dados kadana senek nika menten dipersilahkan kadang barang pajangan tang enten upami benjol di tiang gede nika persilahkan dados MC mendiwe tugasan nika sudarma ning dados MC dika sampun selag sampun pinirieun nika baosang dumun silakan bapak-bapak sekedar minuman yang telah tersedia di atas meja silakan kita nanti nah mungkin sani ten dados malih lali di tiang wawu ngaturin di dadane ritat kales sane wawu lali di tiang akeh pangen di tiang MC pemula nika aturan main nika nggih tan wenten ya sambrama wacana sambutan kadya sapunika ri sampune wenten sinalih tunggil sane memberi sambutan sampun puput teng kadya sapunika sedurung yang memberikan sambutan nika kadya sapunika sambrama wacana nika mewali wangsul duduk di tempatnya semula sambungan sampunang sambung acara penika dumun perhatikan sudah ada yang tadi memberikan sambutan duduk di tempatnya kembali wawu sambut sambrama selanturipun inggih pundika sambrama wacana saking murdaning wali kota Denpasar nah sampun sani ada suntang pisan sampun wawu tedon nak saking panggung durung nak melinggih sampun kelanturing nanti sambutan berikutnya nika tan mendaging etika ke sane wau lali ditang perhatikan nika yen sampun yang memberikan sambutan itu mewali wangsul duduk kembali ke tempatnya wau sambung dengan sambutan yang berikutnya dan lali ditang wau nika tambahan malih gede nika nggih benyang-benyang disabet wenten ical antu ditang kenten mantan nak share mantan di tiang tak kenang di tiang tapi ten dados malih pade napi ene dados niki khusus nggih MC pemula niki nggih sekadi atur tang wau nggih kadya saum nika tambahan di tiang nggih suksema banget